ni tabarira ya kimuri muthenya wa muthe tukairia uhoro wa mirimo ya meciria turona maundu maingi muno mutwandikire kipindi hare tuga kipindi cha lala salama naruo muno. Morning guys, nimeshtuka because venye Jackie amesema nimeishi hivyo na nilidhani ni sawa, but nimejua I'm sick. I'm Anita, not my real name. Akauga she is positive, only my cousin knows. Ni bwana alinipatia na akaenda. Ninafanya mambo exactly kama huyu Jackie, nitafanyaje cause nimefutwa job ili nisidhuru my kids. So akauga please doctor help me sometimes. Mimi ufanya vituko mpaka huwa sijiamini na kufikiria kila saa. Nikijua anasema kujua I'm diabetic. Ni Christine, hi Mike and Elito, please help me. Nimasikiliza and I get angry very fast and I do beat my children very much. They stay in fear all the time. I'm Agnes from Waizaka. Naugia kolia kana ure vina johi no nyua bagi ni ure haga bipolar ni Isaac ekole mkuru kwa jega. Dagitari jage adoni marauga muno umahena bayaku. Hello Mike and Elito, I need help. Those counselors urgently. I ran away from my husband who threatened to kill me severally, but he insists and followed me. What's the difference between bipolar disorder and with schizophrenia? Helguroga, very touching thanks, was brought up by Kimure Murega Nidama Katodu Maudu more the Jackie Oiga Ekala Niwojekaga Kurakala Nihenya Weda Haro Kovagaido Etawo Jane from Thika. How Hakovaga Nema de brother in a condition eo ona agevie kwene no avagala ona kwe disorganized asi aginya kwene ona delito ona wigete iratu wagasiwo ona doigua ati ugathia handu gakibira turatu aria muromo-ini athabia woi mokero newe no thire na tari tari tondu iratu ni nyandike oya tari ekwira kinyona SMS siku shire ikia hi Mike and Elito, I need help of those counselors urgently. I ran away from my husband who threatened to kill me severally, but he insisted to follow me up. Uhiria tukiana contact hena condition ya haha daktari nikole narcissism anende personality disorder ate bipolar disorder and narcissism ne muri ko ne do no ekuhereje category ya Japan uhane. You are so much obsessed na we mwenyewe ukaigwa abiguru fiu ako tari maundu magi mura tu gakarite muno na ku street ni mutiacie no guthakatu he mundu ukoragwo atua gwithakaria gutire kindu kingi kimuthiurukirie gutire ungiarona tia gwithakaria peke yake ako ni wekere kinyamu kia tuta kimaduri kiu are kira kana ukora mundu ucio ndiga andu ayothe mamachaga indo kuma ke guginya kuguru no ukora mwikirire wake ni ra modify ti andu othe makoragwo na kumachi kou makoragwo bari ikate muno no he kaundu gakoragwo he there is that extra he na kaundu extra thino wake kagwe focus we mwenyewe uri ohana we na hede cio mundu ina kaundu gakari akoragwo hana tari stage ni kwa everybody is looking at me mundu othe ni andorete nenie gutiri ungi koguo no ginya I give the best shot whatsoever no ginya grow at my best kwa mundu ni smart muno na haria thie aja kwa appreciate nake akathie review koguo wadi wa mwira jenga we smart you mundu you are very smart you come up with mundu you au it will be the best day no akire ya leo pio no ngite tumwa ai kira yero na agire dutio derito kale liganisha na adore mara matandatu soka mwenye kira dutu liganisha ate orani othira muno teke njuri kaitu ka airetu ega karirie na nenda gucogothwo no gutire imono na ijona tari around ago soka ne kuhuhoka akuhuka na hunga pio na akometa bahasha
Dana Sogodu. Dana Sogodu. Todo auma stage. You know, you are on a stage. We stage in it. Todo kuma do hiki. Na hii na ikaleta muno te kwegeku. Na renda kuria riu ningiru ati guoko hikira guokia ndo ingi no danero ko handa gate terito mame me fano yake ukoragwo no gya tuthi kuri andu mari ya kuri andu mane guo yes ni ko wo ni akoda kwaririo na kwa sababu agakwa we riu woka ni wanjariria ni ta gutumirite mathaa maingi muno ariria jaki uria ako okay niko da kwaririo na actually ne ndumirie mathaa maingi muno nigo duke ni direka atia ndia murekeka wetako murekeka ndia murekeka usoke ako mureka umureke jaki udo tanate uno nyumba umire na ni ndirorete ndeka ati darora jaki gona ai mina ya tosha mboga ukira jaki tosha mboga ne kuhia meiva common language ma bakori leo lie gora de bakori aterere ndiraikara na kuria bakori ko gudigiawe katia yo ko ri gona hina no dire kuria mana bakori na ndure ni ndigwe ka de bakori ne muone wa ucio ranyina ndaugai ni kwa kugaga we oreciria we no bakori kuiga no aya no tiwe na ndorono we dio bakori no kudoe nyamikwa unaona no the language that is out ya to meka ko ko ngori mo to ciori okwenda ukorwo yani atumike mathaa maingi muno atuike ni koni aramurikika no ndana muriko ha muriko cio ngitekite atia riu mundu uyu no athie de fio atari ndagitari ito na maundu maingi muno maikoro turi mukinya ni kuhetokera maundu maya nika o introduce kiwekeretwo misdiagnosis ate mundu ni okire no hi hari mundu uria wathie kuriwe ti ndagitari na ndramenya ndai no hotigina wa kwa identify mundu ni murwaru hari mundu natwirorera ri megwikate magarare kana makuru matiko heo urigitwo tari mukinyaniru kero tutaka misdiagnosis ira nyingi muno yukaga tondu murwaru ucio ndaratariria thina wake we mwene ndaratariria tondu andu ni mendete muno kuthii thibitari makiuga nie ni regwa ta malaria ne ko guthodekwo malaria ka typhoid ni typhoid ni ndimo kithimo kionanie ni thina uriku no ringi matiratariria gwika undu karonekire utuko ni mararuite na muthuri na mwira ringi ndakumwenda ucoke kuria waumire uramuka urwarite uthii thibitari kuga ni malaria ungirire ndagitari turae na kathina kau na mukangeushaga maundu fulani ndagitari ucio ni agwiciria kani akwera wa thina waku wanata gukwira kangwire pare okuthie warie na counselor ni getha thina ucio waku eketea mundu kumenya ati ndagitari uyu ti wa kwega ti mafiki no ndagitari uyu ni wa ma ndagitari kawaida makorwa mayama no makoro maita general pare okuthie the first time du ongera gutariria kana no rathitha thina waku wana ndagitari tengai ati akamenya kiria wina kio turoragia muno wana wakiri wa negotiri maroragia evidence iria irutitwe bau mbere koguo ongeraga kwereithia ndagitari thina waku wega no aguo diagnosis yaku ukoraga kuma koguo no ambuga wana arwaru acio marathie gucari kuona ndagitari okena mundu uyu kota utariria thina wake to ndagitari wa na andu engi mamweterera na maundu mengi muno ugerie kumwereithia baria utakuthira gatiritiri kohoro ni no kereithia bau ndagitari wonde uthiete kithomo na akavituka kagwata diploma kana degree ni akunyita ndagitari ninguka hariwe ndenda twirihe na twitiha biure ni gukorwo gitwira kihonia ndona ndo magi kiria kihonia narua ni tondu ni urakiaria na andu aya ni maroka kuriwe na ugakurania no guthi kwenda githari na no guthi na mbere na kwaria nawe aria maratwirorera muci kihonia
na ni maundu mariko ungiona umenya hana hena thina kinya mbere na ciana to ciana maita maingĩ nĩ iriganagira muno ungiona kana karare kawaida ni mwana mukeni no ni aikara akiriraga muno kana akona tantrums kana kaundu kahandika kona mwana ucio ni araitia tumeta throwing tantrums no ako wihoro undu ni prolonged wazo kona ni wathira mwana ucio ningi ako na gikeno kile ndipo asate period of time no ndo ucio ningi ugecokera yako haratari cycle ya ni ararira muno ni arehethina muno yako tari it's a cycle wega na kinyo kingi nto noko tu wa mbere ta muciari ndoge notice kaundu takau aiko muciari ndukoragwo kuya ndukona ihinda na mwana waku no nginya ukorwo ukirora uria mwana waku progress kuma ikinya rimwe guthire rigi kungiona mwana ucio ena gathina ka muthemba ucio ona mbere umuciukitie thibitari to maita maingĩ tutengera guthie thibitari ri ungiona ni kaundu gatara guti handu araturwo ri na wone wina ena undu wa muthemba ucio ri ni ukona child therapist aria maroraga mena ikero cio tarani wa ciana haya thini wa kihikori tuwe maita maingĩ o uria ndagĩtarĩ ugire ri ugiria atiriri andu makiendana ri mako mari arata na muko mungite atiriri nguikara nawe kuyaga na guta na gutari koguo kiria iko riri ukinya ha mundu akoya banga akambia gutema ngori ungi maundu maya makoraga andu muturire-ini ri no nginya ithuĩ ta aikari a mũhuro wa riũa ithuĩ mwĩroreri na niĩ maundu maria magukora ri kugeria kurwa na maundu macio na njira egwete kaundu kanini ga gukora ri tageria gu condition your thoughts ka meciria maku ndukone kaundu karia gotagwo kuninukia asa ni ukoragwo na kindu gitagwo atiriri ungikorwo ndurahota kwigarura thina-ini fulani tamba wiyarie tondu kwiyaria ukorwo kwithera therapy ya mbere no riu athuri murathinika tondu wa riri mutiaragia tondu gwatwikire atiriri muthuri mu Afrika ri ni kwiyumia anikyo weyo magyo keyumia atondu ni mundu ina mwina na thakame nderitori so uri korogocana kugoreke twiyarie na wona twiyarie utore kathiro cio ndureka atiri tutiateithikari twikinye riki tuthie kwa psychotherapy riu tuthie kwa nginya kwa counselor nake ni aguka kuone nderito wendo ateithikara miario yakwa ndageria gutumira dio retagwo CBT na ndageria ku replace negative thoughts gwikira positive thoughts bado no uri o haria twambiririe no ndeka gweka atiriri ta kuifa daktari Jagi for intervention ya medication. Asante. Lele ukoretwo ho weho ukiarĩria mundu we muciĩ uria hihi tadu aingĩ marauga uria watarĩria eyo nawe na nĩ ndakena mũno andũ makiuga ting'ania kana ng'ania niwe ureona ukimatara no kimera kihonia ni kiriko wa mbere muthikiriria ngwenda gukwira ungiona daktari kana counselor akwire wina bipolar wina dementia wina mental condition etekera accept de murwaru guteithikate ugo mote kurutania wira hamwe mutwarane you work together wakere igenda kwaria na andu aria maguthiurukiirie family na arata ningenaga muno nĩ ũndũ wa my father na my mother tena twarwaga na my mother tondu my mother ta ndamenyanagia nĩ naku ndonekaga ũnĩ twathomaga nake ndonekaga ndĩ very rebellious andũ magĩthiĩ ndathiago no anyitaga kanyamuthi kĩrathi kanyamu nĩ ranyita but I was very rebellious ndukone mwana waku tarĩ rude ukamuhura uria kwira understand yourself wemenye dona wa accept na mali around you makuhe wendo muthianie na urugendo ru uguthibega muno uguikara wega ni hakwa njokagiria ngatho nginya my employer andu aria twandikitwo nioete undu ucio tugathiania nake ti ndu ngimena bible mahota kuiga wira ofutagwo ni kunogia nginya uria kwandikite no ni manyitiriire na kaba yakwa ya hospitali
Igigwa ni hitanite fiyo ta wiki. Nyona the wiki no gukoro hitanite. Ni bia honestly. They don't need the acceptance. No kuigwa. Ni the acceptance go umude mwire wakora njira urane. Umude rajira ndehe fujo. Gamenya fiyo onoko I'm on medication. Kuthikwe munene wakwa ndimwire that I will know because I have opened. That I will know. Hero that to gire rifaro haria clinic. Nyandikero joke ni diva jarie na counselor wako ndimwire ora direka atia ndiraigwa niguo tuhotego gutwarana kogo uri medication ini no ranywa dawa ndiranywa dawa na shida no mo omwe yes kogo wabere uri orera mutwiroreri muthenya umuthi nite wabe witikire wabe kihumo kia guthondekwo ni gwitikira we positively everything happens good wothe uhapenaga na gitumi hena ndizo nini murwaru na kimami to kana papa ito kana my brother kana modoki todo diraga hetwo todo I can handle it koro wali treated diri na ndio twainga to koro wali treated thino wa kihiko na muthuri gone ku understand agari munuke tigane dijugai kana asha Legado, Narua, Kamodorodia today, Hangi Mwangare. I would like to know if mental illness is genetic. My dad, who has died, had mental illness. On my case, I have tried to commit suicide and having suicidal thoughts a number of times. Most of the times I have fluctuating moods and easily stressed out, and at times I get really angry, more so at my kids for not following simple rules. I'm the kind who wants to be in my own perfect space, to an extent locking myself in the bedroom. I think that doctor used to treat Aroga no treat either in Embu. Okay. Embu atrere tukirekia nangwa muno muri moyo wa mesiria ni hereditary. Te bukai nangu gawungi na kena bio odaguka kokora no makaugatire acho no makora naka kudugathie magurukaga tukirekia nari reke jokerie arwaru tanjeki aria maraumira na magetikia makadimiti ati maina thina ucio na nio ni kinyo rimwe tukinyite tukiaria uma kavinda gaka ti undu umwe na miaka 50 ithirite ona gutie mundu ngetekera kuga na murimu wa meciria gutie mundu angeugaga na ngoma tondu cietagwa ngoma kana kuguruka no kavinda gaka ni marauka mayitikira maina thina ucio na nikio regwa ciuria ta ino ngiakigwa nake na kathina iyo ni ikinyo rimwe tukinyite na twembere muno uboro wa gutiganira murimu muno iyo tieretaga murimu tondu anaguaga korwa na murimu ucio tingu mwena ciana ithano ukirorio mwetu nika wina thina toshi waive koguo ti genetic muno ni urioreretwo aria mwenao na mikarire yaku no ureganira ni maundu mau uratwarithia kana wina ma stress mau muno ni mo matumaga mundu arwara murimu wa meciria no korwo umbitwo wina kana kau akorwo mukisi no akorwo wa marakara kana mumiru na te kwa ngumbaruma ni andu wetu kwa andu makorwo mena marakara atishira ukaro harai ati unge muruma umwira ugekihi ate mundu akwendia nyama unge muruma okahiu gaka umana kwaga utheca gagutemaga nyama tono wa muruma riu we tukoragwa tuinheritite kuringana na uria tumbitwe no muno uria twikarite environment niyo iretaga meci murimu wa meci koguo tungimenyerera mikarire yetu ni twagiriria mirimu mingi muno turekerie hau no tuguthi na mbere na kwaniria mauni maya manyu mothe ni tukorwo tukimanengera mundu ukota gukuhurira ta ndagitari ni ukuhurira ta counselor ni ukuhurira ungihota kwariria eri atatu maririe tondu ni uhoro uria yumiria muno na ungikorwo maundu maria waigua haha ni urona he mundu hihi murwanyu kwa mwarwanyu kwa muthuri guo mutumia waku kana andu aria mwinao hau ukona he kandu njiguire na kaundu gakang'ania ni tako karamuthumbura nikio twatengerania guku thie umucaririe uteithio ndagitari na ayothe matwira ati ni hari uteithio na mundu ni ahonaga turekinya rucio
Mucio ni twakorwo tukeriria uhoro wa unduire witu na kuracia kuraracia ukaigua mundu naugire ni uretirio ti mburi magana me hari ungi nake Gikuyu mburi magana me ni ciitagi muciari ni abatie gwitikira ruracio rwa mwari maita mana kenga ngiri magana maigana gari rucio kumanda okay ngania tiwe no kwamukira no kure maita mana tuli horo wa magani na maundu maya maiko na John kama ukurero ni happy birthday yako very nice okay deure tuma na Beatrice Muthoni Muraguri wacoke gathe na mundu ajuria ati Muragu agioka hihi one tondu murakari wekaga atia tonda koragwo na tulijuria tuli na daktari Njagi Kumantha na ningi Jackie Karu na Jackie kuna medication no kihika kana oikaro akiro jambo kumira uri ikwada sana mamu iri uri kuhana thĩinĩ wa Facebook page maũndũ matũgũthina mbere maiko tukimona gona ko tukiria na githungu hani no wega tukiohegaga kwa ile tuko tuna professor kuria mwena uri no tucerere mundu ni njira ile ya mungu etagwo Kera University umuthi tumake muri university mugenda ihinda riega turoiga tuhera bũrũri witũ thĩinĩ wa Kenya commitment to peace. Asante nani ngauga mutithie thayo mungirori magukumia nake Jehova Ngai amurathime.